Salamani Baibel Mtang July 30, 2023 Arfu Pentecost souh pho ke khathe nrao krongha zaga o mkha thangha ketong saulaya arfu atkasak Kchuha ni sari no barktor sikhou sathing ke souh ha ake abose brau Ppay tongmo no wo kplo riye ha phaiha ake aro horslai ntho ke browni saka o phingklai Ppay browni saka o keha ke saubui thuriye bathau phaiha arimi brow joto pholak thar plong ke maye phola be kau sari yakmo ding boi jatini kau bai kau saprong thangha arfu Jerusalem ni Jihudi raw nukha Tola o tongnai joto jati boini ishorno knai raw tongpayo bo sari mkhau o kplo ye thangke tre bru raw joto thumphaiha akli ke matung yok paiha tma hingke joto bru se brano sasauni jatini kau bai kau samo khnami phaidi waisuk ma sailena angno mkhau ni di o jai khemi nung no hambai riu nung asu phainang ongmono muito maye ake nung no kathing mayau nai angno nangkruh jadi amen.